Siwashayesa waphephetha amahora amabili ohlelo ekhaya jikelele. Njengamanje ke mbukeli sesingene ehoreni lethu lokugcina nci. Omunye ke uke wathi anginibuze ukuthi ngempela uma ngabe senigezileke izandla emncwabeni nisuke senilindeni ningahambi. Ngiyayidinga ke leyo mpendulo. Usaphila? Hayi, last hour. Sesiqhubile nokho. Molweni ekhaya sibulisile siza ukubhabhayisa ke njengokuba ngoku singena kwiyure yokuqweqweda inkqubo. Singalibazisanga ke masikhabele ezimpondweni. Khumbula ukuba sikuyo lenyanga yokubhiyozela inkcubeko yakwantu. Ngoko ke kule yure siza nezimuncumuncu kubathandi besixhosa nalapho ke siza kuthetha ngeminyaka engamakhulu 2 sukela kwaqala ukubhalwa kololwimi. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi ziyamchulumancisa indaba zokuba uMzantsi Afrika uza kubamba iqonga lengxoxo malunga nomthetho wokukhula kwamathuba eAfrika kweyenkanga. Ebethetha ke eNew York emva kokuzimasa indibano yezizwe ezimanyeneyo. Hallelujah, linamandla gama likaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana the gospel dude. Ngila ekhaya jikelele. Keep watching ekhaya jikelele, siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi ziyamchulumancisa indaba zokuba uMzantsi Afrika uza kubamba iqonga lengxoxo malunga nomthetho wokukhula namathuba eAfrika kweyenkanga. Ebethetha ke eNew York emva kokuzimasa indibano yezizwe ezimanyeneyo. Ukusingatha koMzantsi Afrika iqonga lengxoxo leAGOA kuqinisekisiwe kwingxelo idibeneyo phakathi komphathiso wezorhebo woshishino nokhuphiswano uIbrahim Patel kunye nogxa wakhe wase-US uCatherine Tai Pezolo. uRamaphosa ubize ezindaba njengophuhliso oluhle, nto leyo imnika ithemba ngakumbi kubudlelwane phakathi koMzantsi Afrika neMelika. Umongameli ukwavakalise ukuwathemba amabhokobhoko phambi komdlalo esijonge kuwo neIreland ngomgqibelo kwindebe yehlabathi yombhoxo ka-2023 eFrance. Inhloko yamajaji umehluleli uRaymond Zondo ithi ikhona inqubekela phambili malungana nenqubomgomo ebhekele ukulwisana nokunukubeza ngokocansi eyinhlakeni zezinkantolo kuleli. Ijaji uZondo likusho lokhu ngesikhathi lethula inkulumo yokuvala esithangamini sabesifazane abafisa ukuba amajaji abayimisele ukuletha uguquko kulomkhakha. Ijaji uZondo lokhu likusho nje kusanda phela kusabalala izinsolo zokunukubeza ngokocansi okunindeka kuzo elinye lamajaji aqavile enkantolo ephakeme se-Eastern Cape, ijaji uSelby Mbenenge. Osola ijaji uMbenenge ngalesenzo ubike lokhu ohlakeni olubhekela ungayiphathi ngendlela kwamajaji. Ikomiti yomgaqo-nkqubo yezemali ye-Reserve Bank iza kubhengeza isigqibo sayo senzala ngale ntshikalanga kwinyanga ephelileyo. Ukunyuka kwamaxabiso kwabathengi kwenyuka kancinci ukuya kwi-4.8 yepesenti. iStats SA sithi unobangela wokonyuka kwamaxabiso kwinyanga ephelileyo kukutya neziselo ezinganxiliyo kwanezindlu. Mbukeli sekudutshulwe kwabulawa futhi elinye ikhansela esifundazweni iKwaZulu-Natal. Lesi sigameko sokudubula senzeke esigcemeni sakwa-B eMlazi. Kukholakala ukuthi leli khansela belikanye nabanye ababili ngesikhathi behlaselwa. Abalese bangaziwa abebehlomile kuthiwa bavulele ngenhlamvu bebhekise emotweni yezisulu. Imoto ke ibe isiphaphalaza yaphuma emgwaqeni. Ikhansela lishonele endaweni yesigameko kanti abanye ababili bona baphuthunyiswe esibhedlela bese simone sibucayi. Inhloko yesebe lezempilo eLimpopo uGqirha Phophi Ramathuba unqinile ukuba kufaniswe izidumbu ezintandathu zabo babandakanyeke kwingozi yebhasi nelori ngecawe eMusina, kwaye inkqubo yokufanisa izidumbu sele iqalile kwisibhedlele saseChilizini ngaphandle kwaseThoyandou eLimpopo. Kube usuku olugcwele umunyu njengoba amalungu emndeni yabaphangalele ebehlonza abathandiweyo bayo. Umnyango wezempilo owezenhlalakahle kanye nezithunywa zasemayini Venetia bebekhona ukuzoduduza imindeni eshonelwe.
Bayishumi abantu abashe ngendlela yokuthi akubonakali ukuthi obani. We need a next of kins, we need children, we need parents who are there so that we can start with the DNA collections, the sampling process. Nakuba imayini DBS Venetia yavalwa ngomsombuluko kulandela lesigameko, kepha ukusebenza seqalile futhi. Our employees are getting back to work. We understand that it's going to be a process. So we are making sure that we follow proper processes to ensure that we return operations back safely. Owesilisa ushonelwe indodana yakhe neminyaka engama-35 ubudala usakhungathekile namanje. Bana babararo. Nakibasizana. Ingqondo yami sebumnyameni njengoba eshiya amadodakazi amathathu. Njengamanje angazi ukuthi ubani ozobanakekela. Ngifise ngathi engabe mina odlulile emhlabeni njengoba sengimdala nje. Ngitabe ngwele stress. Eminye imindeni inqabile ukukhuluma nabezindaba yathi kusenzima ukukhuluma ngalolu daba. Inkampani ibonelela ngombani Gauteng City Power qhubekile nomsebenzi wayo wokucima umbani ofakwe kwizakhiwo zokuhlala edolophini simahla. Umkhandlu dolobha iGoli ubambisene nenkampani ephakela ngogesi eGoli iCity Power baphume umkhankaso ezindaweni ezisenkabeni yeGoli benqamula izintambo zogesi ezakhiweni okuhlalwa kuzo ngokungemthetho futhi ezingakhokheli ugesi. We are doing that necessarily to get our money that people owe the city of Johannesburg. Money that is owed to City Power only, we talk of give and take 10 billion rand. That's a lot of money. So as a city, we have a target of 4.7 billion that we must collect monthly. So we are not getting that money. We are sitting at 3.something billion. Okwamanje leli dolobha libhekene nengqinamba yabantu abaphinde bazixhumele ugesi ngokungemthetho uma usunqanyuliwe. Now we're going to go across the street. One of the buildings that we cut off last week has actually reconnected themselves back. So we're basically going to conduct level 3 cut off there so that they are not able to even reconnect themselves back. Ziyisishiyagalombili izakhiwo ezihanjelwe namhlanje, kanti-ke esinye sezizathu zalokhu ukusha kwezakhiwo sokuba insakavukela kuleli dolobha. Also again, we are doing this program because at the fire that happened some weeks ago, you know, it requires that as a citizen's government, we must just do something to deal with these illegal occupied buildings across the city. And now this is part of the action that we are going to do to deal with them. So others are occupied by people who we can't account, we don't know them. Others come from abroad and so on and what have you. So this is a program. We are here today as a follow-up of last week because we got the feeling that it was resistant. Kulindeleke ukuthi lo mkhankaso uqhubeke nangesonto elizayo. Untombazane Mtsizela oneminyaka ngama-35 ubudala nezingane zakhe ezintathu babekwe endaweni yabo yokugcina eJabavu ePort St John's eEastern Cape. Umtsizela usolwa ngokudlisa ushevu izingane zakhe ngesonto ledlule ngaphambi kokuba ayibulale naye. Imeko enzima, usizi lubhalwe ebusweni kubazili. Ngelixa kufika imizimba emine, abazili basothule isikhalo. Le meko yothusa abantu abaninzi elizweni laseMzantsi Afrika. Usapho ludandathekile emphefumulweni. Basothukile kakhulu abantu kakhulu apha ekuhlaleni akukabi kuhle ncam andiqonda bayawuthi emva kokuba sebeyibekile imizimba le kumnqabaqinisekayo ke ngokuba yenzekile nyani lento abakaqiniseka ukuba yenzekile. Ngoku ngabantwana abathathu babulewe ngunina wasibulala. Loo nto ke kwelinye icala abanye bathetha ngento ukuthi mhlambe indlala. Kodwa ke mna ndifuna ukukhuthaza abantu bakuthi ukuthi masingabi saxhomekeka only kwinto zegrant nentoni. Abantu abaninzi babona singathi indlala nentswelo-ngqesho ngunobangela wezenzo ezikumila nje, ingakumbi kwiindawo esezilalini. Kukwahlatywe ikhwelo lokuba urhulumente axhaphaxhabhise ngokwenza inkqubo ezawulwisana nendlala. Eyona nto siyikhuthazayo msasazi ukuba le nto yabantu engathi bayibona into ekude le nto smart city kuphela kwento enophelisa le nto yokuba abantu bade banikezele kuba bebona ingathi ikamva labo alikho ulungileyo. Abantu abaninzi bathi izenzo zokuzibulala kwabantu kwiphondo leMpuma Koloni ziyazisanda, yaye bafuna urhulumente enze nangakumbi uqinisekisa ukuba imikhuba enje iyapheliswa. Dinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC ePort St John's.
Luvalela uphezulu uhwebo lwerandi ye-JSE zolo ntambama. Irandi libiza u-18.76 edoleni laseMelika, libe u-23.27 kupondo, kanti lingu-20.11 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u-1.37. Inkomba yezabelo ivale iphezulu. Igolide libiza $1,941 i-ounce, iplatinum libiza $931 i-ounce, uwele ongahluziwe ubiza $95.57 umphongolo. Siphethe sikwamukele embukeli Ekhaya Jikelele, kanti-ke njengamanje-ke sibheke ezemidlalo. Njengamanje-ke mbukela-ke sibheke yonke imiphumela yemidlalo yombango wesicoco se-DStv Premiership. Njengoba-ke sike sakubonisa kulo mbiko ngenhla, iMamelodi Sundowns ibuye namaphuzu agcwele iguqisa ezimnyama i-Orlando Pirates ngegoli elilodwa eqandeni. Komunye umdlalo basaqhubeka ukukhale emathonsi abalandeli beKaizer Chiefs njengoba ikhale ngaphansi ngegoli eqandeni ibhekene neSuperSport United. Kusenjalo iTS Galaxy ivakashele iCape Town City, lamaqembu-ke abambane ngeqanda ingekho egobe uphondo. Emidlalweni wokugcina isikhukhune United ithele othulini iRoyal AM ngegoli eqandeni, kanti-ke emqhudelwaneni we-UEFA Champions League iReal Madrid itholane phezulu neUnion Berlin yanqoba leli qembu ngegoli elilodwa eqandeni. Kanti-ke emidlalweni obuhle abahlosile bekubhekene iBayern Munich neManchester United. Kulo mdlalo iMunich idle umhlanganiso ngamagoli 4-3, kanti iArsenal ibhubhise iPSV ngembudlo yamagoli 4 eqandeni, kwase kuthi iSevilla yabambana ngegoli elilodwa neLens. Ibanyana izakudlala kokuqala sukela kwaphela indebe yehlabathi yamanina. Eliqela ke lizakudlala neMelika kwimidlalo emibini yohlobo kule veki kwelaseMelika. They have a lot of challenges with visas, and late withdrawals, also through injury and medically. It was very difficult to replace if we couldn't get visas. But the players that are here, 21 players, we're just hoping that no one gets injured again. But I see the enthusiasm, I see the commitment, and I see the willingness to play. So, might have been a smaller squad, but there's enough players to be able to rotate. There's enough players to be able to play, give everyone an opportunity, because that's what it's all about as well. You want to get a result, but you also want to test players, because you want to see the players that have been with you for a while, who hasn't gotten game time, can they step up? Owayesakudlalela amabhokobhoko uLawrence Siphaka uthi imidlalo yephuli ixesha eligqibeleyo lokuzama ukuvavanya izinto ezintsha.
They're crying foul about it, but I'm sure a lot of teams are really looking to it and see the effectiveness of it and how you go about it as well. And if you look at it as well, you probably the one person, the one split that you see there as well is probably the unlikely character that's only covering one position and everyone else is covering everyone else within the first starting 15. Asijonga kwezemidlalo esinokuzilindela namhlanje. Siqala ngendebe yehlabathi yombhoxo ese-France nalapho abasindleki iFrance izangquzulana neNamibia ngentsimbi yethoba ngalentlwa kumdlalo wesithathu wesigaba segroups. Asidlulela sijonga kwibhola ekhatywayo, i-Europa League yaqala namhlanje, kanti ke iLask izakudlala kunye neLiverpool ngomkhono phambi kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. iRoma ke yona idlale neSheriff ngaxeshanye neLiverpool. Ze ngentsimbi yethoba kudlale iBrighton kunye neAEK Athens kunye nomdlalo oza kuba phakathi kweWest Ham neBecca Topola. Leyo ke imidlalo ezakudlala ngentlwa yanamhlanje. Mbukeli sesifike eqathatha ke leso sigaba sama trends phela siyazi ukuthi ke uyazifela ngawo siphinde sikwamukele futhi lapha ekhaya Jikelele. Ewe siphinde sinamkele kanti ke xa sijonga kweziphala phambili pha ku x.com kuyaphawuleka kaloku i-hashtag yokuqala iyatsho into yokubana vets kanti ke eyesibini ithi #mulefintseki. Ku-#vets ke inyuvesi vets singathe ukhetho lokukhetha umkhandlu ozomela abafundi kanti ke mbukeli umbango ubushisa kakhulu impela ubuphakathi kweyinhlangano ke zabafundi eyingaphansi kwe-EFF kanye ne-ANC ekugcineni kumphumela wokhetho uhlonze uphiko lwe-EFF olumela abafundi kule nyuvesi njengabantu ke abadle umhlanganiso. Kanti ke iBharete ezibomvu zithatha intambo kwi-African National Congress ehambelana ne-Progressive Youth Alliance. Kokwesibini ke i-EFF Student Command iphumelela kunyulo lwabafundi kwidyunivesithi yaseWits. Make sijonge ke mbukeli into yokubana baphefumle besithini ku-x.com. Usemana uthi no yellow t-shirts and streetwise 2 formed against students shall prosper. EFF wins Wits University SRC elections. Uthi akho zikipa eziyelo kanye ne-3x2 eyinikezwa abafundi ezingenza ukuthi ke kushintshe lokhu. EFF hayi ikhalemu kanayo. Umushabi yena Umashabi uthi SASCO is no longer relevant to the current political climate. They must no longer represent students in universities as students are rejecting them and their national leadership. Afake phana i-broken hearts inhliziyo ezophukileyo. Is this the end for SASCO? EFF Student Command understands students' politics and their challenges way better as their national leadership were baptized there. Uyatsho into yokubana noko iSASCO ayisekho relevant kweli xesha langoku xa sijonge kwezopolitiko. Uthi eyona nto mhlambe abangathi baye-understanda bengabafundi okanye xa bejongeke kwipolitiki eziphathelene nabafundi i-EFF Student Command engathi noko yona ke iyajongana nemicelimngeni yabo ukodlula the national leadership. Chincembe sijonge abanye babhale besithini. Ugufi uthi EFFSC refused to be led by puppets. 2024 is looking good, fighters. Economic freedom in our lifetime is certain. Ukhona futhi omunye ophendulile ke mayelana ne-hashtag le eyesibili ake sizwe ukuthi yena utheni. Umatumba uthi yena they said EFF is party of uneducated angry fools. We know that EFF is a party of parents who are poor because they were denied education by apartheid. Today their children voted for EFFSC to win Wits University SRC elections. Uthi bathi abantu iqembu le-FF nje liphethe abantu abangafundile futhi abagcwele intukuthelo. Uthi thina siyazi ukuthi i-FF iyiqembu labazali abahlwempu njengoba phela babe ngakwazanga ukuthola imfundo ngenxa ye-apartheid. Namhlanje abantwana babo ke bavotele i-EFFSC ukuze ke ibahole lapha ya Wits University.
Umtsamai Mukwena naye uphendulile ke Makhulu utheni? Uthi congratulations EFF Student Command for winning the Wits SRC elections. Ayike uyabahalalisela ngokuba bathe baphumelela njengoko ke siye sachaphazela kwinqaku lethu. Asazinoba ke ziphelile okanye saqhubeka nokufunda i-comments. Umphoma Mabulo uthi NC has been defeated by EFF at Wits. People now are opening their eyes. ANC leaders are lining their pockets while ordinary South Africans suffer. It's a betrayal of trust and a slap in the face. Uyasho ke nayo beba ukushuthi nayo be announce laphana ukuthi hayi iFF ikhale yemu kwimpela laphana nobuholi kwi student council sasevets. Red Beret uthi EFFSC has won Wits. This is massive. Congratulations to all our young brothers. Hayi lapho bebahalalisela nje ukuthi ha bakhala bemuka nayo siyababongela kakhulu uthi hayi this is massive okusho ukuthi hayi into enkulu kakhulu ke le yokuthi baphumelele iFF lapha ya Wits University. Uthepo uyasho ukubana we wake up to the news that the EFFSC is in charge at Wits. The students sent a very clear message about their stance. They want the EFF Student Command and Wits is the home of the EFF Student Command. Ndiyabona nalapho into okubana abantu bayavuya bathi hey sivuke sichulumancile kakhulu zezindaba. Kanti ke ikhona ke futhi ke ne hashtag ethi #mulifintseki. Ake sizwe ukuthi kwenzakalani ke lapha ya kumulifintseki. Bekuyikhandla lesibili ke abalandeli beKaizer Chiefs bezama ukuhlasela uMulifintseki ngelithi akasule ngokusheshsha emsebenzini wakhe njengomqeqeshi weBafana Bafana noma ke wabafana basephefeni ngixolise mbukeli. Isigameko sokuqala ke senzeke enkundleni yaseMbombela emasontweni ambalwa edlule emva kokuthi amakhosi ekhale ngaphansi ngegoli elilodwa eqandeni ebhekene neTS Galaxy. Kulo mdlalo umkhonto wagwaza Ekhaya kwazise igoli langena ngoBrandon Peterson ogijimela wona ke amakhosi. Emva kwamsuzwana nje kwenzeka lesi sigameko ke esinye seyikhulu seKaizer Chiefs uBobby Mtaung zisamile ke noma ke sizamile ukuthi sidambise isimo ngokunxusa abalandeli beqembu lakhe kuba phela bangathathi ngolaka kepha ke hayi kube enhla ngayimuka nomoya njengoba abalandeli bebengafuni ngisho nokumuza ukuthi uthini kubo ubonakele ke mile lapha engungwe ngamaphoyisa ezama ukwehlisa esho ngezandla ukuthi hayi yehlisana imimoya kodwa hayi asibonanga ukuthi ena abantu bakwazile ukuthi behle ngendlela bebecasuke ngayo ke abalandeli beKaizer Chiefs. Akasizwe ukuthi ke babukele ku x.com bona bathini. Ukashmani uthi we need a coach. Ntseki is clueless. Management has invested good resource in form of players and other unknown to me, but Ntseki yena he must hit the road at Kaizer Chiefs. Uthi cha iKaizer Chiefs yona yenze kahle ngokuthi ke ifaka imali ekutheni ithenga abadlali but nje ke inkinga hayi Ntseki lo ngeke ababoni kahle ukuthi ngathi umqeqeshi right kusho uCashmani ke lokho. Unkosinathi Makwa uthi Kaizer Chiefs fans are once again attacking Ntseki, throwing objects at him. Ntseki better win the coming #MTN8 match against Sundowns. I don't know what will happen if he loses. Uyagwedla phaya unkosinathi uthi hayi baqalile kwakhona abalandeli beKaizer Chiefs bayaqala futhi bayam-attacka yena uNtseki. Uyatsho into okubana inga umnqono wakhe uNtseki angaphumelela pha kwi-MTN8 xa izawudlala kaloku nayo iSundowns. Uthi hey hayi andazi into enokuqhubeka xa ngaba mhlawumbe akawini lo mdlalo into ethi ke back to square one. Kuncembe sijonge abanye bebhale besithini. Umel uthi Mfokasindi Ntseki must go. How do you prefer Matlo when we have better quality? The coach is not tactical. He's just an ordinary and he's not one to take us back to our winning ways. We need a European coach. Ntseki is a plumber, seriously. Umeli yena uthi cha yena ngokubona kwakhe kudingeka ukuthi suku umqeqeshi le Europe ezazoqeqesha la ngokombono wakhe. Ukhona ke nowelile Chiliza ophawulile naye. Paulo City, is there a guarantee that players will score chances they miss with him in charge? Chiefs play better football under Ntseki, which they have not done. Uyatsho into okubana Ernest apho no Gavin combined, the Chiefs players miss easy chances.
Isaka Khumalo yena uthi Ntseki needs a new technical team. They must demote Mangete and Delon. Ayikho indaba yabo. Mangete failed with distinctions. Hayi abantu banezimvo ezahlukane. Abanye basola uNtseki, abanye basola technical team, abanye basola management. Hayi nje umbono eyahlukahlukene. Umshengu Gaiwan uthi yena, we cannot keep on defending Ntseki who never won anything. Chiefs need someone with winning experience. This thing of Bo Ata and Ntseki won't work. We honestly have proper players. Naye ke usholo kodwa kusho lo omunye ke umsebenzisi ka x.com ukusho ukuthi cha nje abadlali bona ba right inkinga ngathi ilapha kumqeqeshi. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi zimvo ekade siyifunda naleyo mbono kade siyifunda ngiyababukeli ke mbukeli lapha ku x.com akusiyona SABC okanye ekhaya jikelele. Ngakho ke konke nje okungavela ukukhononda iSABC kanye nekhaya jikelele angeke baphendula ngakho. Okwamanje ke makholi sekuyisikhathi sokuthi siqhwe itolo. Asambe. Sizobuya nje emva komzuzwana. Mbukeli isiphilo sikwamkeleke lapha ekhaya jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Kanti mangabe siqhubekela phambili nezindaba esiniphathele zona, sike sabika ukuthi kudutshulwe kwabulawa elinye ikhansela esifundazweni iKwaZulu Natal. Lesi sigameko sokudubula senzeke esigcemeni kwaB eMlazi. Ukuthola kabanzi ke mbukeli ngalokhu sixhumana nosihlalo wesifunda iMoses Mabhide eThekwini uNjabulo Mtolo. Mtolo asikubingele sikwamkele lapha eSABC ekhaya jikelele. Ngibonge msakazi ngibingelele kuwe nakubabukele emakhaya. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mnumzana uMtolo namhlanje ekseni. Ake sike nje usichazele kabanzi ngalesi sigameko ukuthi ingabe kwenzekeni. Ya msakazi ngiqale ngilungise la ukuthi ngusomlomo noma umkhulumeli weANC eMoses Mabhida region esemgungundlovu. Hayi eThekwini. Esingakusho nje msakazi kulolu daba olokuthi okokuqala sifisa ukuthumela amazwi enduduzo emndenini kanye nabo bonke abathintekile kulolu daba including ama comrades ethu eANC. Esikuzwile ukuthi izolo ngezikhathi zantambama abalisa abangaziwa bavulele ngenhlamvu emotweni ebekade ino comrade wethu ucomrade uMzwandile Shandu obekade ikhansela kaWard 7 ngaphansi komkhandlu wasemkhambathini. La khona ke umfowethu adlulele khona endaweni yesigameko abanye kade ihamba nabo balimele kanzima and basathola ukwelashwa esibhedlela. Asikakabi nayo iminingwano egcwele ukuthi kahle kahle bekade kwenze njani, kodwa ke amaphoyisa asaliphenya udaba sinethemba lokuthi uma sesekuphele uphenyo siyobe sesinikezwa ke amaqiniso ukuthi kungabe yini eyenzakalile, obani abathintekayo and bekade kwenze njani. Mtolo zibonakala zandi igameko zokubulawa kwamakhansela esifundazweni nje iKwaZulu Natal. Ingabe ngokubona kwakho mhlawumbe isiphi isisombululo zinganqandeka kanjani lezi igameko? Zibukeka zanda kakhulu umsakazi igameko qinisile and okubuhlungu ukuthi abaholi abangazi babulawa kakhulu noma amanye amaqembu ethintekile, kodwa iANC iyona inhlangano ebukeka ngazi ukuthi iluza kakhulu amakhansela. Esicabanga ukuthi kumele kwenziwe ukuthi okokuqala kumele abomthetho basebenze kanzima ukuqinisekisa ukuthi wonke lama cases lawa already asekhona ayakwazi ukuthi aphethwe kahle, ababulali noma basolakala ekubulaleni bakwazi ukuthi bagwetshwe. Kodwa ke into esibukayo esibhekene nayo ngoba akuzona zonke izigameko ezenzakalayo othola ukuthi zihlangene mhlawumbe nezepolitiki. Kukhona nje ubugebengu obukhona kwisociety yethu okuwukuthi nalapho futhi sifisa sengazi ukuthi abenhlaka zokuphepha bangasebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi ubugebengu emphakathini buyancipha, ngoba phela uzokhumbula ukuthi amakhansela nawo abantu abaphila emphakathini okuwukuthi ubugebengu obenzakala emphakathini nabo nabo lobo bugebengu buya affect amakhansela. So ingakho ke sithi ke into ebalulekile ukuthi sisebenzisane sonke nenhlaka zokuphepha ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu wakithi ezweni uphephile, ngoba eSouth Africa
usuku nosuku kufa abantu ngehluku okuwukuthi kabanye babantu abagcina beshonile kugcina kwabantu othola ukuthi basezikhundleni. Yebo Mtolo ngiyakuzwa ke ubalula nje ke ukuthi kune general crime nje ekhona vele ezweni kodwa ke kulolu daba lwamakhansela ake sincike ngalapha njengoba nje ke sike sabika nangesigameko sokubulawa kwelinye futhi ikhansela leNFP khona esifundazweni ukuthi ngiyezwa ukuthi ukhuluma ngokuthi nje kunezinswelaboya ejwayelekile vele ezihlaselile emphakathini kodwa ke ingabe ubona ukuthi na kulolu daba mhlawumpeni olunye olufanayo nalolo lapha sike sabona khona kubulawa amakhansela ebese kusolakala ezombusazwe kukho ukuthi wona amakhansela aqothana odwa sike sabona lapho ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele ehambele indawo yalapha kwaNongoma nalapho bekwande khona lezi zigameko zokubulawa kwamakhansela ke NFP washo ungqongqoshe ukuthi ke esinye sezizathu kuphakathi kokuthi amakhansela abulala nodwa eqenjini elilodwa ngoba bekufuna kubangwa izikhundla noma ke kusuke kungamaqembu aphikisayo uthini owakho umbono ngalolo daba Msakazi ziningi izathu ezingaholela ekuthaneni lesi sigameko senzakalile kulesi sigaba esikusona ngicabanga ukuthi sizobe singabeza ukulungiswa uma singase mhlawumbe speculate ukuthi lesi sigameko kungenzeka ukuthi mhlawumbe sihlobene nani but ziningi izathu neziholela ekushoneni kwamakhansela mhlawumbe sisakuvumelana naye umhlonishwa ungqongqoshe wethu ubheka icela ukuthi ziningi izathu ukungabekezelelani kwezepolitiki ukungabekezelelani kwesinye isikhathi even ngisho ngaphakathi abantu besebenzisana kungaba zizathu kodwa esikushoyo ukuthi kuleli cala leli esibhekene nalo asifuni ukuspeculate sithi mhlawumbe kungabe ngale lokhuya mhlawumbe kwenzakala lokhuya ngoba lokho kuzobe kuphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa bese emva kwalokho kudidisa nje lonke uhlelo ingakho sithi asifuni ukuhamba phambili sifuna ukuthi abomthetho kube ibona abaliphenyayo ngeke siqinisekise ukuthi lihlobene nezepolitiki futhi ngeke size sikuphiwe ukuthi lihlobene nezepolitiki uphenyo okusisiza Sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho umhlonishwa namhlanje ekseni sikufisele nosuku oluhle Ngibonga kakhulu umsakazi Lowo ke mbukeli bekunjabulo Mtolo wesifunda iMoses Mabhida esifundazweni iKwaZulu Natal besixoxa naye ke ngohlelo lweZoom njengoba kudutshile kwabulawa ikhansela leANC esifundazweni zibonakala zanda ke mbukeli lezigameko njengoba sake sakubikela nangekhansela leNFP elaqothwa ngenhlamvu lapha yakwa Nongoma okwamanje ke mbukela siqunje ezitolo sizobuya emva komzuzwana
Sibambe ngazo zozibini pha kwimozulu. Ukanti ke ngokumbukeli singena kwisiqingatha sethu esithi ubusazi na. Namhlanje ke siyabuza ukuba ubusazi na kuba kwiminyaka engamakhulu amabini eyadlulayo kusuku lwesithandathu kweyomsintsi isicatshulo solwimi lwesiXhosa sabhalwa sapapashwa okokuqala. Nali ke inqaku liyalandela mbukeli. Kuleminyaka engamakhulu amabili edlule lolu lwimi lwabhalwa phansi lwashicilelwa okokuqala ngqa mhla ziyisithupha kwephezulu. Umbhalo wokuqala washicilelwa eLoveday Printing Center ngonyaka we-1823 kanti wabe usihloko sithi zonke inkomo zezikaThixo. Ngawo kwazaleka ngisho nenye izincwadi enohlonze emlandweni wesizwe samaXhosa esihloko sithi ityala lamawele. Emva kwalokho ziningi ezinye incwadi ezalandela ezaqhubeka ukuthuthukisa ulwimi lwesiXhosa. Okukhomba ukubaluleka kwalolu lwimi ukuthi ngisho nephini lenhloko yamajaji uJustice uMandisa Maya lethula isinqumo enkantolo lisebenzisa ulwimi lwesiXhosa okwabe kuyinto eqalayo emlandweni wakulelizwe. Ingakho ke isizwe samaXhosa sigubha iminyaka eyikhulu kwaqala ukubhalwa nokushicilelwa kwalolu lwimi. Sibambe ngazo zozibini kunkqubeko ngale ngxelo. Yonke ke into kwelimiyo inesiqalo kwabanjalo ke ncakasana kwiminyaka engamakhulu amabini eyadlulayo kule nyanga nalapho isiXhosa njengolwimi sabhalwa phansi sapapashwa okokuqala ngqa ezimbalini. Ukusukela ngoko ke kuthathwe imitse emide nebonakalayo ukuphuhlisa olulwimi luyinxalenye yezona lwimi zinamandla nezongameleyo kumanguni. Ukuthetha ke ngokubaluleka kwale nyanga kumaXhosa sinxibelana ngoZoom noUnathi Kondile ozosinikeza ke umsebenzi wakhe wokugcina isiXhosa njengesixhobo sonxibelelwano esichubekileyo nesiluqilima. Mhlekazi uKondile masibambe ngazibini ngexesha lakho sikwamkele kwinkqubo yethu yekhaya jikelele. Molweni Kholosa ndibulisana kuba abukeli benu. Sibambe ngazibini. Mhlekazi uKondile wenze umsebenzi omninzi kulwimi lwesiXhosa. Xa ujonge ngasemva ingaba ngobani abangababhali nabapapashi bokuqala bencwadi eyabhalwa ngesiXhosa ngomhla wesithandathu kweyomsintsi pha ngonyaka ka-1823. Yayenjani imo kwaye sasisithini nje isihloko somsebenzi wabo? Enkosi kakhulu. Imbali inde. Yayiliphetshana nje ingeyoncwadi eyaqalwa yabhalwa ngesiXhosa ibhalwa ngutata uJohn okanye umfundisi uJohn Benny waseScotland ilungu leRhabe okanye iPresbyterian yangoko. Babhala ke kwelo phetshana bebezama ukutolika imiqulu yeBhayibhile kodwa ke bangade bafikelele bezama. So baqala ke ngomgqa othi inkomo zonke zezikaThixo ungumninizo yena. Babe ke bayayipapasha lonto yasasazwa. Ke kwaze kwakhona abanye abantu bayilungisayo lonto abafana noMchayi. Kodwa into ebalulekileyo uJohn Benny wayengasebenzi yedwa. Wayisebenza nabanye abantu bakuthi abafana noNoyi ogciniswa Noyi. No Robert Balfour ababethi batolike ezinto ke babalungiselele besebenza pha eDikeni ke bonke. So kwavela uMqhayi, kwavela uTata uJabavu, kwavela uWilliam Gopa, bonke ke nomfundisi uAppleyard besenza iBhayibhile yokuqala pha eMount Coke ngaseQonce. Baninzi ngengabafundisi isikakhulu ke bencediswa abantu bakuthi ababengamagqobhoka ke aseyibekwa njalo bakwazi ukubhala isiXhosa ngoko. Usothi kangoku ke sisekhona sisazama usibhala enkosi. Iyamangaza xa ndikubalela because uthetha mhlambe izinto esingazaziyo njengokuba sithetha olulwimi lwesiXhosa. Kule nto ithethayo ndiyaphawula ukuba iyamangaza ngenene into yokubana ezinye zezinto ezabe kanti ziyaqalwa ziyatolikwa yiBhayibhile. Kodwa ke asikho apho. Ulwimi luphuhliswa yonke imihla ngexesha ke lokupapashwa kukazonke inkomo zezikaThixo njengoku sitsho into yokubana wayekhona umnumzana uJohn Benny. Unokuthi mhlambe kusetyenziswe imigaqo echanekileyo yokubhala isiXhosa kuba omnye uzawucinga into yokubana xa kuzoba khona abantu abasuka entshona inoba mhlambe okubhalwa kwesisiXhosa kwakusulungekile kusini na?
Oh hayi ke shame babengayichananga noko kodwa ke babezama. Uyawukhumbula isiXhosa sibhalwa ngesiLatin okanye ngesiRoma sisebenzisa ii-Greek numerals. Asina symbols zethu zobhala isiXhosa so sisebenzisa okanye sibhala isiXhosa ngesiNgesi. So John Benny ke bebehlala phansi bamamele. So babeqhawula amagama kwindawo ezingamelanga ziyaqhawulwa. Uinkomo wayeno-I oyi-1, uThixo wangekho H. Zinto ezolungiswa ezo ngo-1920 ngoku babhalayo jabafu besithi olu lwimi malubhalwa nendlela siyithetha ngayo. Xa usithi T ukhona u-H, xa usithi iinkomo babini o-I. Kwakulungiswa nje into ezincinci. Kodwa akukho nto ingako etshintshileyo ngaphandle kwezo zinto, ukuqhawulwa kwamagama kwiindawo ezifanelekileyo nezininzi kunye nokufakelwa koko-H xa ubiza amagama. Kodwa babengekho kude, babesondele kule nto siyibhalayo namhlanje. And omnye mhlambe azibuza into okubana xa kuzofikwa kuziswe mhlambe kwenye elogama mhlambe elithi Thixo, uba mhlambe igama elithi Thixo ingaba mhlambe lifike nabo okanye mhlambe abasendulo babe nawo mhlambe amagama abebebiza ngawo mhlambe aguqulelwa, because akhona mhlambe amagama esiXhoseni ufumanisa into okubana eli ligama lemboleko elithe labiwa phesheya kwamalwandle, liyabona ubana hayi asosixhosa ncam. Kodwa ke njengoko ungumthetheleli okanye ulitshantliziyo loqoqosho lelwimi zesintu, amabali afana nala athi ityala lamawele, ingaba uyakholelwa ukuba aye akwazi ukuphumeza oku? Ewe, nangona ke ityala lamawele into yabhalwa ngo-1914. Maybe khona ezinye izinto ezininzi esizibhalileyo kodwa akasenzi ngokwaneleyo, kodwa ke ityala lamawele likwazile ukuhlala elo xesha lede laguqulelwa langumdlalo kamabonakude. NakuNetflix likhona ngoku liyadlala apha, abantu basabukela lona. Kodwa ke mekuba zininzi ezinye izinto esizenzayo, akumelanga uba siyovumbulula apha ku-1914, kodwa baninzi ngabantu abakwazi ubhala isiXhosa. Kodwa ke igalelo letyala lamawele belikhulu kakhulu xa senokuphendula mfutshane. Unyanisile kuba ke ulwimi lona ludlala indima enkulu nebalulekileyo ekugcineni inkcubeko, kuba ngenene ufumanise mhlambe umntu xa singasuzazi indlela lokusabela nendlela esithetha ngayo luyabhanga ulwimi lwethu, kwaye ke uba mngaba mhlambe abekho abantu abafana nani abaqinisekisa into okubana luyalondolozwa, kungathi kwiminyaka ezayo yangaphambili sibone sele lubhangile ulwimi kungathethwa kwayeso siXhosa. Ingamakhulu amabini idlulileyo ukupapashwa nokubhala ngesiXhosa, ungathi oku ke kuyigcine njani inkcubeko yesizwe yamaXhosa? Usungule ke amaphephandaba esiXhosa ama3 ze wabuya waguqulela amanye. Khawusixelele banzi ngomsebenzi. Umsebenzi omde ndandisenza uphando sifundo mna, ndikroba zintoni ezazisenziwa kudala. Ndadibana namaphepha afana nesigidimi samaXhosa esasisenziwe eLovedale ngo-1870. Ndaze ndalivuselela elo phepha ke ngo-2012. Laqhuba laguquka laliso lezwe lesiXhosa elisaqhubayo nalo namhlanje. Yayiliphepha lokuqala eliphuma yonke imihla elo ngo-2015 lesiXhosa. Ngo-2019 ndaqala elinye iphepha lam eliseMatatiele elenza umthatha Matatiele Kokstad. Umsebenzi usemninzi wona, ziseninzi izinto esingekazenzi esingekazibhali ngesiXhosa. Kusekho izinto esingekabhali, asikabhali ngeemoto ngesiXhosa, asikabhali iincwadi zokupheka zesiXhosa, asikangeni inzulu kwezoqoqosho ngesiXhosa. Usemninzi umsebenzi ofuneka wenziwe, namathuba asemaninzi nalapha esikolweni uba abantwana, umzekelo eMpuma Koloni bekumele bafundiswa ngesiXhosa ezinye izinto. Abanye abafeyili kuba bengayazi okanye bengazazi izibalo okanye inzululwazi, bafeyila kuba lulwimi olu lubabethayo. Ngoko ke sizama ngoku ukungena ezikolweni ukutyhala umxholo wokuba abantu mabasebenzise isiXhosa ngoku. Nakumasebe karhulumente mayibe khona le miqulu nencwadana ngesiXhosa. Naphi naphi uyakhona mazibe khona ezi zinto, ingakumbi xa usazi uba uninzi lwabantu kuloo ndawo ngamaXhosa, kutheni kuzawukhumshwa. And ngokukhulisa kwethu ezo mathuba esiXhosa sidala amathuba engqesho. Nathi ekwenzeni la maphepha esiXhosa sesadala amathuba ngapha
kwama-80 abantu abathi bakwazi ukuqesheka bakwazi ukuphila ngesiXhosa. Ndingumuntu omnye, uba nomnye angenza loo nto kuqesheka abanye abantu abangama-80 nomnye enze kuqale izinto zibe ninzi, noko singatsho sikwazi uba sibe nabantu abakwaziyo ubona isiXhosa njengento enodala amathuba okanye enobaphilisa. Ngoba ngoku ndibona ngathi abantu mhlawumbi bacinga uba isiXhosa into nje ethethwayo, lulwimi nje logqithisa umyalezo. Kanti inzulu le nto, ulwimi ayonto nje yogqithisa umyalezo. Nguwe, bubuni bakho, sisipili sakho, kwaye amathuba alapho. Uba nje singavuselela isiXhosa, senze into ezininzi ngesiXhosa, mhlawumbi singatsho sizibone singabantu nathi. Enkosi. Hayi mhle kakhulu umsebenzi wakho kuba ke njengokusisho into yokubana maluvuselelo olulwimi, nawe wede wabe kanti uguqulela incwadi ye-accounting, i-numbers. Into ethi mhlawumbe uba ngabanyani amasebe karhulumente nawo wonke ubani ozingcayo ngesiXhosa sakhe kuzoba imbumba kusetyenziswane. Mhlawumbe njengoba usitsho into yokubana kuyodeleka amathuba sibone mhlawumbe nee-apps ezithetha isiXhosa, mhlawumbe noba nje uyanavigate efowunini yakho kanye usemotweni ixelele uba hayi jike right ngoku ngena uthini. So siyathemba into yokubana ngomsebenzi wenu omhle enwenzayo ekulondolozeni ulwimi lizawubuyela kundalashe, yonke into siyibone isenzeka. Enkosi kakhulu ngexesha lakho sibamba ngazo zozibini. Enkosi kakhulu Kholos. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besithetha naye kaloku nguye uNathi Kondile ozinikele kumsebenzi wakhe wokugcina nokuqaqambisa ulwimi lwesiXhosa. Njengoko kaloku sibhiyozela inyanga yamagugu namafa ebesixelela ngakumbi ngokubaluleka kwanembali xa sithi siyajonga emlandweni into yokubana isiXhosa saqala phi na. Kanti ke mbukeli siyiqwela siyiqongqotha ngolohlobo siyi-Ekhaya Jikelele sibamba ngazo zozibini ngexesha lenu. Sesiyayivala. Sibonga kakhulu umbukeli ukuthi ube nathi namhlanje. Uphinde futhi wenze njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Nisale kahle.